Hello friends, welcome back to another class of Indian history. Kumsang ka zakwale som paruka khanin Home Rule League movement kan ti kha Miss Annie Besant le Bal Gangadhar Tilak te khanin anron din chaudona hemi Home Rule League hi Irish Home Rule League zuzuya kulturania omzia chu mani in ron in reldon tina ani chu Indian kha hemi anron din na chan tren khatte chu hetilai hianin First World War kha anin do meka chuan moderate chho kha morley minto reform chungchang hanin an lungoi lo emani khaba ka khan mi pui tamzo khanin indona awang khanin text sang tak tak an pe ka ngaya thilman atau boka kha wang khanin British how du lo na kha anase emema Bal Gangadhar Tilak kha June sang kha zakwa sompali ya khanin zel atang khanin aron chuak chia boxia national movement ta khanin active taka ronin man chhole adu lai ta khanin Miss Annie Besant nen khanin tong ta Tilak le Miss Annie Besant khanin moderates hole extremists ho kha an tho ho angai ni ti kha an shia a chuan 1914 congress session a khanin ma an la chhodu na ni ama ero chu extremists le moderates kha an la in rem thelo awang khanin 1915 na tang khanin ti dan kong an nge to chawa chuan ta hianin Miss Annie Besant khanin ama theyang tok tok khanin self government India in an nei thena turatan khanin ma alo laveya heta hianin newspaper New India ti le Commonwealth a khanin hemi ama ngi dante mingau hlangina India an op adu lo ziate kha alo out chhapuina se emema khangba ka khanin public meeting te conference te alo hwai hota ti khan mitam takne na khanin nationalism ril ru kha alo tu ve na se emema ni hemi Home Rule League hi thwang ni in anin thren ranga pakhachu tilaka na hawa lelam chu Miss Annie Besant khanin a ho ve thunga tilaka hnuai mi hi April sangkha zakwa somparuka khanin anron din chhautrana heta hianin first Home Rule meeting a hi Belgaum ma khanin an hwai hot nge nge a tilaka pol lam hianin an headquarter atan khanin Pune Maharashtra kha an mang nge nge a tilaka hnuaya hianin Home Rule League khau khanin Maharashtra te Karnataka te Central Province le Berara khanin tran an lo la dona chuan branch paruk aneya heta hianin sarkar hena an demand chu Swaraj te formation of linguistic states te education in the vernacular language Swarajya kan ti chuanin self government ania chuan formation of linguistic states kan ti chuanin trong in ang ho kha state khata ania chubaka mani trong ngeya zirna an kalpui theina turatan khanin education in the vernacular language kha an lo demand bokani pi Besant in hnuaya All India Home Rule League bethung ero hi chu September sang ka zakwale somparo ka khanin madrasa anon tran chawa chuan ama tilakan ahwam lo zong kha India ram mun sang sang kha ni hanin anron huam vek thunga chuan branch po kha zani lai mei an neya ama ero chu tilaka league lo kai shwaidan nena khai khin kha chuanin hemi hi chu an felfai lo bi ke mema chuan heta hianin organizing secretary atan khanin George Arundel kha an manga khaba ka khanin BP Wadia le CP Ramaswamy ayar kan ti te kha hemi Besant in hnuaya league en kol tu te anni Home Rule League hianin atumber chu minol pui ho hna khanin mani in rel bolna self government nei that jiang chi kha shildar khan tuma anthil tum ti hlotlin nan hianin political education te kha kalpuyan tuma khangba ka khanin public meeting ten kawanga library te an dinanga reading room te an dinanga khami reading room a khanin ramhmanga ina lampang angchi inziana lekha bu te kha an da dona khaba ka khanin rampum pui huapin conference te an kawanga chuan zirlai te ho kha politics chungchang te kha an zirti ranga khang ho khanin an ngai dan kha chanchin bu te pamphlet te poster te postcard angchi shim mangkhanin hwai taka an ngai dan an soi chwa thena turatan khanin an fuidon boka khangba ka khanin Indian mi pui tamjok kha khotlang thila in anin rel bolna local government kan ti angchia khanin teltam tur ta khanin anin shilna se mema chuan heti lai hianin Russian Revolution kha 1917 a khanin aron thleng bele chia hemi hianin apuina se mem boka Home Rule League hi anua phechuan mi thatak tak khanin kami Home Rule agitation kha anron zombeta a Motilal Nehru te Jawaharlal Nehru te Bulabai Desai te Chittaranjan Das ti te Muhammad Ali Jinnah te Bahadur Sapru Lala Lajpat Rai kan ti ho mi thapui pui khanin anron zom chhota a chubaka Congress chunga tangin moderates lama an shwai tu te laka lungoi lo ho mitam takhanin anon zom boka chuan GK Gokhale Paul Servants of India Society atang te pokhanin zom tu anon nei chhauzela
sarkar khanin hemi home rule league a innam hnoi ho kha a hremna meya a bikin madras lama pheka chuanin sarkar kha achena emema chuan tilaka kha an mana thubuayan siam sakboka amara chu hnuwa hi high court khanin angai dam le a Any besen ti le apol te ho kha BP Wadia te George Arundel te ho po kha an man veka chuan hemi awang hianin India ram pumpuya khanin lungoi lo na anasa emema British laka an lungoi lo na lantirnan khanin mipui khanin kongte an zoa chuan ta hianin Sir S Subramania Ayar khanin a knighthood kha a pe thlange nge ani Home rule ka hi rin aina dai reilo ang reng khop meya achan chu 1917 18 board chhovela khanin thil neu kha athlenga ama sabera chuanin communal riot kha athlenga ni omzia chu sa khwa inang lo ho kha mo hindu le muslim ho kha anin ti thiam lo chawa khaba ka khanin oga sangkha zakwa le som pasaria khanin moderates ho kha andung oil sia British ho laga khanin achan chu Montagu statement kanti khata khanin Montagu kaltlang khanin British sarkar khanin self government kha pek atum thu kha an soiba ka Miss Any Besenti an man po kha an ron chwale sia khaba ka khanin tilaka khanin mi puite hna khanin sarkar thural puilo tur khanin alo fui ve boka mo passive resistance kanti kha khami khanin moderates tam tak ho kha li ka tang hianin a chwa tir na sai mema chubaka British sarkar khanin khami self government kha Montek Chelmsford reform khanin pek antum ti thom kha Any Besenti na lo shat khanin li kha kalpui zel tlaka khanin angai chi alawa Ril Rupier da khanin a om chauta khaba ka khanin tilaka kha September 1918 atang khanin England lama khan ama anpu mingchha na chungchang chingfel tura jin kha angai boxia chuwang chuanin league khanin anuwa shrai tu mumal kha anei lo chauta 1920 a khanin Gandhi kha All India Home Rule League a hianin president ta an thlanga chuanin a mingkha ron thlak chauta chu Swarajya Sabha aron tia amero chu hnuwa hemi hi Indian National Congress nen an chhun fin le ta ka wang khanin a top zui ngalani